अहमद अज़ल ही से सीने में है, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। फूल तो फूल है हुस्न कांटों में है, लुत्फ जन्नत से बढ़कर मदीने में है। ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में, जैसी खुशबू मेरे आका के पसीने की है। बेसहारा न समझे ज़माना हमें, बेसहारा न समझे ज़माना हमें, हम गरीबों का आका मदीने में है। हुब्बे अहमद अज़ल ही से सीने में है, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। डेर ज़्यादा खुशाली खबर दा कि रब्बुल आलमीन मंतनन ददा से उलमाओं पर मजलिस के और ब्या खुसूसन द ख़त्म नबुव्वत व दिफा के मजलिस जोड़ दे और ए पागे के रब्बुल आलमीन मंतद नास्ती तौफीक रा नसीब करे दे। द मर्गो द जवानी पता न लगे, जमा पर ख्याल नन आगा जोड़ सबक और दागे दोहराई लाजिमी दा। कम सबक चे द दुनिया द लहो लअब पे वजह बांधे, द दुनिया द मिनी व मोहब्बत पे वजह बांधे मंग न हेर शवे दे। अगर कम सबक दे उए वरता कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह महबूबा, कदा खलक कदा बंदिगान स्ता उम्मतियान मासर मिन कई जमार रबूबियत मनी नु उवरता फत्तबिऊनी स्ता इत्तिबा कई च रब मनी और पैगंबर न मनी शपेलानत च मेरा हबर न मनी मंग तडेर लुए निस्बत हासिल दे खुडेर दा अफसोस खबर अदा मंग त पता न लगेगा चिदा मकाम सुम्र दे दा मर्तबा सुम्र दा हैसियत सुम्र दे दा अफजलियत सुम्र दे। ए मुसलमानानो सवाल दर तकुमा क चरता दा उलमाए किराम द खत्म नबुवत पदिफा के दासी मजलसुना जोड़ाई दी तो सोच मकवा ची माता को चा दावत न दे करे नना क ज़मन द खपल पैगंबर सरा द मुहम्मद रसूलुल्लाह सर मिनदा ज़मन को सर मोहब्बत दे। आगा प्रोग्राम ता हाजिरी वकई, आगा मजलिस ता हाजिरी वकई नन पदे मजलिस के ऐलान वकई ची अल्लाह ज़मनगा स्ताद हबीब मुहम्मद रसूलुल्लाह सर मिनदा कना इंशाअल्लाह। पहुंचा नहीं क्या तुमको पैगाम जाहिदू, अब वक्त है नामू से रिसालत पे कट मरो। ये ज़मीं रुकी हुई थी, ये फलक तमा हुआ था, चले जब मेरे मोहम्मद जहां ने चलना सीखा। और लगटे मिलावशी द खपल पैगंबर द दर्दुनो न डका जिंदगी वो गोरई पता बहु लगी दे टिकटॉको ना दे फेसबुक द बेहयाई ना दे ड्रामो फिल्मों द नहुसत ना दे लहो लहब ना लगुन द टीम मिलावशी सवाल दर तकुम उगोई अग जिंदगी द मामूल खिलाफ लगियावे पनास्त बांधी मुंसकई हजरत अबू हुरैरा रिवायत कई वो डेर पर तकलीफ बांधे बस सजदे लाड़ो मोहम्मद रसूलुल्लाह डेर पर तकलीफ बराऊ चच्छो चिकल दखपल मुंस न पारिख शो वर्निस देशो मा पुख्तन उकड़ा हे दा अल्लाह हबीबा ताउस्ता तकलीफ दे वो इस्तरगो मुबारकों की उख के राग ले मारते हुई अबू हुरैरा दरे औरज़े उशवे समी खोड़ले नदी द डेरे लोगे दलासा जमाली खेटा के दर्द कीगी है द डेर दर्द दलासा
راسا زدو ولاړې طاقت نه لرم ځکه په ناسته باندې مونځ کومه ما چې واورېدل هغه انسان چې وغواړي اسمان نه د دسترخوان راشي مقام وګوره مرتبه وګوره حیثیت وګوره فوقیت وګوره وغواړي اسمان نه د دسترخوان راشي ولې دومره په تکلیف کې گزاره کوي ولې دومره په تکلیف کې گزاره کوي وایي زه په جړا شومه وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رانه دواړه لاسونه چاپېره کړل او ما ته وایي ابو هریره مه خفه کېږه ما ته تسلي راکوله مه خفه کېږه څوک چې د الله د دین د خاطره لوږه برداشت کړي الله ورسره په حساب کتاب کې نرمی کوي سختی ورسره نه کوي او حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا شہنشاہی نے جس کے پیر چومے وہ فقیر آیا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اغد اللہ دا نبی پا عشق کی سوینا کڑی دا داغه د عشق او محبت او د جنون هغه تاثرات دي زی تاسو ته مخې تقدم کنا پتہ وہ لگی دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے ظلم ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے اغوی تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں جنت خطاب کئی تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں لیکن میرے دل کی طواف کر اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں او فإن آمنوا بمثل ما آمنتم اللہ کم ایمان ستا دربار کے قابل قبول دے کم ایمان قابل قبول دے کم صداقت کم عدالت قابل قبول دے کم سخاوت قابل قبول دے کم شجاعت قابل قبول دے کمی جڑاگانے کمی سجدے قابل قبول دی آؤ اگورے فتبعونی یحببکم اللہ آغا زندگی کمچ محمد الرسول اللہ خاتم المرسلین امام الانبیاء بیان کرے دا آغا زندگی قابل قبول دا دیکھ شک نشترے ما شرب من کرے لا یؤمن احدکم تا ایمان قابل قبول نبے تر حقی وقت پورے حتی اکونا احب الیہ من والدہی من براسر کے بچون زیادہ والدین زیادہ دنیا وما پیہا اے دنیا کی چی صدی دین براسر زیادہ منکے داغی نباد ستا ایمان قابل قبول دے کنا نوجوانان پا نظر رازی علماء پا نظر رازی اے خکولی مشران پا نظر رازی دیر دردوننا ڈک یو نصیحت در تا پریدم کنا بستے واپس شے اے مند پارے دیری جڑا گانی کڑی دی مند پارے دیری زختی او تکلیفونا تیر کڑی دی کنا من چکلا دا طائف دا واقعی مطالعہ کو زلکم درد پیدا شی من چکلا دا بدر مطالعہ کو من چکلا دا احد او تبوک مطالعہ کو ایز لکم درد پیغاشی کنا ایز پتن لگی دا مرگو دا جوان واپس شے نند اغی پیغمبر سرا دا من محبت دا اظہار ضرورت دے کوبا مینا کنا انشاءاللہ دا خپل وقت جان مالبا دا خپل پیغمبر پا ناموس باندے قربانو کنا انشاءاللہ اے ابن خطل گستا
گستاخو خوا مکہ فتح شولا ما تو گورے محمد رسول اللہ خپل پگڑی مبارک دا سی کوزولا صحابہ راغلل یا رسول اللہ ابن خطل د کعبے خلاف نیولے دے او التا پٹ شوے دے کنا رحمت للعالمین پیغمبر پگڑی دا سی پلاسو کی نیولے وا صحابو تے حکم کو اقتلو ورشی قتل کئی دا گستاخ رسول دا پارا معافی نشتا دے ابو بکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دوزانوں جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں سرکار کا عالم کیا ہوگا لگ ٹیم میں نوشی مطالعہ کی اگر تاریخ تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چینو کفر کے آشیاں پر بجلی برسانے کا وقت آیا اے نوجوانا تاتویما دے ٹک ٹاکوں کے دے بے حیائی کے دے فحاشی کے کامیابی نشترے راشا رابع دارشا پریغی دا غفلت خوبنا دی دین تا ضرورت دے دی اسلام تا ضرورت دے اے دا ختم نبوت دفاع تا ضرورت دے بستے رابع دارشی راشی کینے دا دی خپل علماء سر تصور تا ہو رہی اللہ در تسوم رخ کلی علماء در کڑی دی او ہر وقت ہر لمحہ ہر گڑی پخپل میدان کے جنگی کی لگیا دی کنا اے تدوید دفاع پارا تدوید حفاظت پارا دعاگاہ غوارے عالم کفر یہ سازش ہے او اغا سازش دالے اے زمن نوجوانان پا سوشل میڈیا باندے داغا قادیانی بیان آوری دے شیعگانو بیان آوری او ما توی مولانا سیف دے خوڑی ریخ کلی خبری کئی کنا ما ورتوی میں دیکھ کلی خبری نکئی دا محمد الرسول اللہ دشمن دے کنا بھڑک اٹھتے ہیں آتش نمرود کے شغلے انہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا اٹھو جوانان وطن کفن بردوش ہو جاؤ جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا مت گورے نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین زما پا خیال میلمان مشران راغلی دی او دی جمی ورز دی جمی ورز دیر وڑی خواو دیر مختصری خکلی مشران علماء راغلی ما چی دا اشتہارو کتلوگنا دا سی مشران سر ملاقاتونا دوی پا صحبت کے ناس تڑیر زیادہ پا نصیب و قسمت باندے ملاوے گی خواہ دا سی موقع بار بار نہیں اللہ تعالیٰ در تدا موقع در کڑی لگنا دوی سرکے نہیں دوی نسواو رئی خواہ دا زندگی مقصد بمعلوم شی دوی سر بمینا کو کنا انشاءاللہ مڑما خستاسو انشاءاللہ وانو ریدو منگزان لپچو غوڑشین کو ہوتا سو انشاءاللہ نو آئی دی سر بمینا کو کنا انشاءاللہ چاہ دلتا مینا اکڑا المرء مع من احبا چاہ دلتا مینا اکڑا چاہ عالم سر مینا اکڑا دا اللہ نبی وی دا ما سر مینا اکڑا چاہ ما سر مینا اکڑا دا اللہ سر مینا اکڑا او چاہ اللہ سر مینا اکڑا اللہ بے پخبل ذمہ واری جنت داخل کے انشاءاللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین جزاکم اللہ خیر